nyuma y'uko ikipe y'igihugu ya Argentine yaza kuba itsindwa n'ikipe y'igihugu ya Espagne ku mukino wa finali y'igikombe cy'isi yaberaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigahita biviramo kubura igikombe cyayo cy'isi yashakaga inshuro igera ku ya kabiri ikurikiranya. Byaje kuzwiho bimwe mu bintu bitoroshye kugeza n'aka kanya bikiri muri imwe mu nkuru ziri kuvugwa ahantu hagiye hatandukanye. Gusa kuva icyo gihe Lionel Messi nta jambo yigeze atangaza cyangwa se nta n'igitangazamakuru na kimwe yigeze agira ikintu abwira nyuma yo gutsindwa ku mukino wa finali. Gusa kuri iyi nshuro Lionel Messi yaje kuba avuga amagambo yasize isi yose ikozwe ku mutima nyuma yo gutsindwa ku mukino wa nyuma wa finali y'igikombe cy'isi. Ese ni ayahe magambo Lionel Messi yavuze nyuma yo gutsindwa ku mukino wa nyuma n'ikipe y'igihugu ya Espagne ubwo babatwaraga igikombe cy'isi? Ese koko yaba ari amagambo agaragaza ko Lionel Messi igihe cyiwe cya nyuma mu isi y'umupira w'amaguru kigeze ku iherezo? Reka tubirebere hamwe. Icyo usabwa ni ukanda kuri subscribe. Nyuma y'uko umukino wa nyuma wa finali y'igikombe cy'isi warangiye ikipe y'igihugu ya Espagne itsinze ikipe y'igihugu ya Argentine, Lionel Messi kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Argentine ndetse n'umwe mu bakinnyi bakomeye mu mateka y'isi ntiyahise yihutira kugira icyo avuga cyangwa kugira icyo atangaza, haba ari ku mbuga z'inkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru byamushakagamo inkuru. Nyuma y'amasaha make yanditse ubutumwa bwuzuye amarangamutima ku mbuga nkoranyambaga kuko ubutumwa bwaje kubavugisha abatari bake. Messi yatangiye avuga ko afite ububabare bwinshi cyane. Yavuze ko gutsindwa ku mukino wa nyuma wa finali y'igikombe cy'isi ari bimwe mu bintu bibabaza cyane. Ati iyo wagerageje kongera gutwara igikombe cy'isi ntubigereho n'imwe mu bintu bibabaza. Yavuze ko icyo gikomere yagize ubwo yatsindwa ku mukino wa finali y'igikombe cy'isi n'ikipe y'igihugu ya Espagne ari igikomere kitazapfa gukira vuba, ariko kizagenda kigabanya uburemere kubwo igihe runaka kizagenda kigenda gishira. Nubwo yababaye, Lionel Messi yavuze ko atazibagirwa urugendo n'ikipe y'igihugu ya Argentine banyuzemo. Yashimiye bagenzi be bakinanye, avuga ko buri wese yatanze imbaraga ze zose uko yari ashoboye gukina kugeza ku munota wa nyuma. Messi yavuze ko hari imikino myinshi Argentine yagiye ihindura ibintu kubera umutima w'ubwitange. Yavuze ko ibyo bazahora babyibuka kuko byatumye bongera kuri imwe mu makipe akomeye mu isi y'umupira w'amaguru muri ruhago y'isi. Yongeyeho ko nubwo muri aka kanya byari bigoye kubona ibyiza bagezeho, gusa kugera ku mikino ya nyuma ya finali y'igikombe cy'isi yikurikiranya ari amateka akomeye kandi utagomba kwibagirana mu isi y'umupira w'amaguru. Nyuma y'ibyo Messi yashimiye abafana bose bashyigikiye ikipe y'igihugu ya Argentine ndetse n'abafana b'ikipe y'igihugu ya Argentine muri rusange. Yavuze ko ubutumwa bamwoherezaga bamweretse urukundo rudasanzwe kandi igihugu cye cyose cyongeye kwiyunga ndetse no guhagarara hamwe kubera ikipe y'igihugu ya Argentine. Yagize ati nubwo igikombe cy'isi tutagitwaye, ishema ryo ku banya-Argentine ntiryigeze bigabanuka. Ikintu cyatunguye benshi ni amagambo ya nyuma ya Lionel Messi. Messi yashimiye ikipe y'igihugu ya Espagne ku ntsinzi yabo, avuga ko bayikwiriye kandi abifuriza gukomeza kwishimira igikombe cy'isi baje kuba batsindira ubwo bamutsindaga mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Aya magambo yerekanye ubunyamwuga n'icyubahiro afite ko bahanganye mu mupira w'amaguru. Nubwo yari amaze kubura igikombe, ntabwo ari bure kwifuriza abakimutwaye kuba baryoherwa n'icyo nawe yifuzaga, bo bakagira amahirwe yo gukimutsinda. Abafana benshi ku isi bavuze ko ubutumwa bwa Messi bwerekanye impamvu afatwa nk'umwe mu bakinnyi bubashywe cyane mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi. Nubwo gutsindwa bibabaza, yemeye ko ibyabaye kandi ashimira buri wese wabaye hafi ikipe ye. Ese yaba ari amagambo ya Lionel Messi ya nyuma ye mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi? Nta kindi azongera gukina? Nicyo kibazo abantu benshi bakomeza kwibaza. Gusa icyo abantu benshi bahurizaho ni uko yanditse ubutumwa bwuje icyubahiro, kwicisha bugufi ndetse no gukunda igihugu cye. Gusa kugeza aka kanya abantu benshi bakaba bavuga ati se n'ubundi Messi nta kindi kintu kindi yagombaga kuvuga kuko uwo mukina muhatanye mbere yo kujya mu kibuga ari na adversaire wawe cyangwa uwo muhataniye igikombe, nawe ni umuntu nkawe. Nawe uramutse umutsinze yabikora kuko umupira ntabwo ari intambara, football agomba kuba fair play. Ntabwo umuntu yagutsinda ngo birakarire, mwese mwajye mumushaka amahirwe. Ugeze amahirwe umukino ukamusekera uwo munsi niwe ubasha kwegukana igikombe, nk'uko Lionel Messi nawe yagitwaye mu mwaka wa 2022 ubwo yatsindaga ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Rebre, akaza kuba yegukana igikombe cy'isi cyiwe cya mbere. Yashakaga kugira ngo arebe ko yatsindiye igikombe cy'isi cya kabiri mu mateka. Si ibintu byari byoroshye, n'urugendo rutari rworoshye Argentine yagendaga ihura n'amakipe akomeye cyangwa se amakipe agiye atandukanye, bikagaragara ko no kuyakuramo byabaga bikomeye. Twari nk'ikipe ya Cape Verde ni imwe mu makipe yagoranye cyane. Uretse kuba ari imwe mu makipe yagoranye cyane, nimwe mu makipe yerekanye akazi kadasanzwe kuko yabana no makipe abiri yose atwaye igikombe cy'isi, nta kipe n'imwe muri yo yigeze ibasha kuba yakikura imbere ya Cape Verde 90. Tureba nk'ikipe y'igihugu ya Espagne ntabwo yigeze ibasha ikipe y'igihugu ya Cape Verde, baje kuba banganye. Lionel Messi nawe n'ikipe ya Cape Verde namwe muri match nayo yaje kuba inganya. Reka ikipe ya Cape Verde ubwo yasezerewe icyuho n'ikipe y'igihugu ya Argentine, ariko nayo ntiyayitsinze 90, dore ko 90 Cape Verde yaje kuza kuba yerekana urwego rwo hejuru. Umukino wanjye ari ibitego 2-2, Argentine yatsindaga bayigombora. Ni akazi katari koroshye cyane. Lionel Messi bakurikijeho ikipe
ikipe y'igihugu nk'Ubusuwisi ni imwe mu makipe bakinnye ayiha akazi kadasanzwe. Bakina n'ikipe y'igihugu ya Misiri muri 1/8. Misiri ni imwe mu makipe yayiruhije dore ko bigeze nko hafi ku minota 80 igitego cyari biri ku busa by'ikipe y'igihugu ya Misiri. Nta kazi kerekana uburyo ikipe y'igihugu ya Argentine kuba yarahatanye no kuba yarageze hano ishema rikomeye kuri Lionel Messi, ndetse no gutsindwa buriya ntago ari ubwo byibura kiba kibi kurushaho no kuba utagerageje no kwerekana ko ushoboye. Argentine bavuga ko atari imwe mu makipe ashoboye cyangwa akomeye mu mupira w'amaguru y'isi kugeza aka kanya twaba tubeshye, ndetse n'abavuga ko no mu gihe cyashize Argentine ari ikipe imwe mu makipe akomeye muri ruhago y'isi yababeshye. Argentine imwe mu makipe amaze kwerekana urwego rwo hejuru, gukina umupira wo hejuru, ndetse no kuba yabasha kuba yagira ibikombe bitandukanye igenda itwara. Ibikombe nka Copa America ni bimwe mu bintu Messi yaje kuza kuba yitsindira n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Igikombe cy'isi cya 2022 byo byari indi nkuru yaje kuza kuba ihesha Messi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Argentine kongera gukora andi mateka baherukaga muri 1986 bwa Maradona. Ni amateka adasanzwe ikipe y'igihugu ya Argentine yanditse, ndetse kugeza akanya bashimira Messi baje kuza kuba bibutse ibihe byiza, dore ko nko gutwara igikombe cy'isi ni kimwe mu bikombe biba biremereye. Nta n'igikombe bavuga ngo kikirusha mu buryo bwa kuvuga ngo ni igikombe gihuza abantu benshi buri wese abategereje. Event imara imyaka 4 dore ubu ngubu irangiye 2026 2030 ni kimwe mu bintu biba bitegerejwe cyane, dore ko ari imboneka rimwe buri mu myaka 4 nibwo bongera kukibona. Kugeza aka kanya rero Lionel Messi yaje kubatangaza buno butumwa bwaje kuza kuvugisha abantu benshi bagiye batandukanye. Abantu bavuga ati ikipe y'igihugu ya Espagne yabashije gukina neza, igikombe yari igikwiye. Na Messi mu butumwa bwe yabikomejeho avuga ati Espagne yabashije kuba yatwara igikombe kandi koko iryoherwe n'intsinzi yayo. Umupira si intambara, bimwe by'uko umuntu agutsinda ukaba warakara cyangwa ugashaka urubano. Nubwo bamwe mu bakinnyi ba Argentine hari abagiye bagaragara ku mico nk'ingi y'ubwenge discipline nyuma y'umukino, babasha kuba barwana cyangwa bajyana ibibazo n'abandi bakinnyi bandi. Gusa bino byerekana ubunyamwuga ndetse no gukura mu mutwe. Umupira ntabwo ari intambara, ni uburyo bwo kugira ngo ukine utange ibyishimo kandi nawe wishime. Ni kimwe mu bintu bije kuza kuba biza muri buno butumwa nyuma y'uko Messi yari atuje acecetse nyuma yo gutsindwa ku mukino wa finali y'igikombe cy'isi, aho yari yanze kugira icyo atangaza. Hari igihe amarangamutima ndetse n'ibihe umuntu aba arimo anyuramo biba bitamworoheye, bikaba ngombwa ko afata akaruhuko akavuga ati reka mbanze ntuze banze nikire ku gihe, bitewe n'uko biba ari ibintu biba bitoroshye kubyakira. Gutsindwa kuri finali y'igikombe cy'isi uri umwe mu bakinnyi bakomeye nka Lionel Messi wari witeze kugira amateka yandi ukora nyuma y'uko ikipe ya Brazil yari yaje kuza kwikora n'amateka. Lionel Messi nawe ashaka guca kano gahigo, dore ko Lionel Messi na Cristiano bamwe mu bantu bazwiho ikintu bita kuba abantu ba breaking amarecord cyangwa se abo bita ngo ba record break, abantu baza gukuraho uduhigo. Argentina yari yagerageje, ikipe y'igihugu ya Espagne basha kugira amahirwe, umukino wayo utwara neza birangiye utwaye igikombe. Nimwe muri match yaje kuza bigaragaramo gufungana cyangwa se uburyo bw'uko ikipe y'igihugu ya Argentine yari iri hasi ku rwego rwo hejuru. Ntabwo ari ibintu byo gusebanya cyangwa se kuvuga ngo si ibintu bigaragara ko niba Argentine arangije umukino itanateye mu izamu ishoti, Espagne ariyo yahaze umukino yicuriseho ikibuga. Ni bimwe mu bintu bigaragara ko ikipe y'igihugu ya Espagne yatwaye igikombe ibikwiye kandi kuko yari yabikoreye. Ni agahinda kadasanzwe kugeza n'ubu ngubu nk'uko abivuga ati ntabwo ari ibintu nzahita nakira kugeza aka kanya, ntabwo ari ibintu byo kugira ngo mpite mbyumva numve ko natsinzwe kuri finali y'igikombe cy'isi, numve ko ari amateka nkwiye kwakira mu buryo bworoshye. Muri rusange nk'umufana cyangwa se nk'umukinnyi nawe ubona akabona uburyo bakoze, Lionel Messi mu bantu bagerageje guheka ikipe y'igihugu ya Argentine muri icyo gikombe cy'isi mu buryo budasanzwe. Bavuga ko ari handi bavuga ngo bavuyemo umwe twashira, nta kabuza ko Lionel Messi yatahaba abasha kuba yagira impinduka, abasha kuba yakora ikipe y'igihugu ya Argentine haba nubwo yabaga atatsinze rimwe na rimwe. Messi mu bantu batangaye mu mipira iva mitego abitwa nka Julian Alvarez, Lautaro Martinez, namwe mu bantu Lionel Messi yagiye afasha cyane, ndetse na Enzo Fernandez cyane nko ku mukino w'Abongereza. Umwe mu mikino yagoye ino kipe cyane ya Argentine, dore ko byari zafi ku minota 85 ikipe y'igihugu ya Argentine bigaragara ko gutaha iri butahe, ariko iyi kipe bitewe n'umutima wo gukomeza guhatana, kudacika intege, kuba abakinnyi bakuru bafite uburambe bw'igikombe cy'isi, kuba bari bazi neza ko bakeneye ikindi gikombe cy'isi, nimwe bintu byatumye ikipe ishikama irahatana ndetse yerekana urwego rwo hejuru kugeza akanya. Ndetse no ku rutonde rwa FIFA rugaragara cyangwa rwaje kuba rusohoka, ikipe y'igihugu ya Argentine yaje kuba ifata umwanya wayo wa kabiri, dore ko yavuye ku mwanya wa mbere. Birumvikana Espagne yatwaye igikombe cy'isi kugeza ubu niyo iri ku mwanya wa mbere n'ubame b'umupira w'amaguru. Gusa Lionel Messi kabone nubwo atakina igikombe cy'isi, dore ko imyaka ye hafi igeze ku myaka 39, nubwo atazakina igikombe cy'isi cyo muri 2030, n'ubundi Lionel Messi amateka y'amazwi yandika kandi isi yose izahora imuririmba ivuga amateka ye ndetse n'ibigwi bye yaje kubakorera mu mupira w'amaguru bidashidikanywa.
dore ko Lionel Messi byaba ari abafana bagiye batandukanye, si abantu we na Cristiano bavuga ngo bafanwa n'umuntu wo mu gihugu cyangwa biki, ni abantu bamaze kujya ku rwego rw'uko ashatse no kuba perezida yaba perezida bitewe n'uburyo abafana baba bamushyigikiye cyangwa se bamukundamo bitewe n'amateka yanditse muri abo y'isi. Kugeza ubu rero aka kanya abantu benshi bakavuga ati amagambo Lionel Messi yaje kubatangaza ni amwe mu magambo arimo ubutumwa bukomeye cyane. Ese wowe urabyumva ute cyangwa se urabitekerezaho ute buno butumwa bwa Lionel Messi? Ese Messi yakoze neza gushimira ikipe y'igihugu ya Espagne nyuma yo gutsindwa ku mukino wa nyuma? Ese wowe utekereza iki kuri buno butumwa bwa Lionel Messi nyuma yo gutsindwa ku mukino w'intsinzi cyangwa se umukino wa finali? Bana natwe muri comment, kuri na subscribe ujye ubona amakuru.